No vydrž, ja to ešte ale stopnem, lebo idem si tu niečo nastaviť, lebo nevidím chat asi. 12 seconds later. No dobre, už mi to ukazuje. Ale furt mi ukazuje, že tu mám 0 ľudí, to je divné. Grafika v tejto hre není najlepšia, ale tak... Sister. So stupid. It was this little kid. This goddamn little kid. Big goddamn knife. Hey, help me. Shit. Hey, Mom. You want me when we come through? We gotta get to the roof, flag down one of those choppers. Wait, we need help. She's been wounded. What's wrong with her? Well, she's not. Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. I can't take it anymore. Get her to a hospital. She's going to die. There are no more hospitals. Čiže bude mental breakdown. More hospitals. You got doctors, you got triage, you got a MASH unit. Oh, look, I'm just a grad student, okay? I got volunteered for this. I'm not even supposed to be out here. Ryan. Okay. Shit. I've only got room for 2 of you, okay? 2. You got room for 2. You're overweight, okay? I can only take 2 of you, 2. Come on, help me, come on. All right, sweetheart. That's okay. You're gonna be all right. I got her. I'm gonna be right back. Okay, Boozer, let's go. We gotta get on that. Hold on. We gotta get on that I ship. heard what he said. There's only room for 2 on that chopper. Go. Go with her. I'll be okay. Look, I've been through worse shit than this before. You know? Yeah, we have. Jo. Where are you going? What? Where? Where? Refugee camp, west of Three Finger Jack. I want this back. You coming? No. OK. To bola úvodná cutscéna, alebo teda 2. A keď sa ma vtedy pýtal, že... Sekundu mi daj. A keď si sa ma vtedy pýtal, že o čom je vlastne Days Gone, alebo také niečo, tak o tomto. Reálne toto sa rieši celú hru, že on tú typku vlastne naložil do vrtuľníku. Hej, to je... Reálne to sú vlastne celé udalosti toho Days Gone. Dobre, tak idem jesť. Extrémik, ty vole, mňam. Hrozne dobré je to. A teraz to bude o dosť ťažšie, ak som bol doteraz zvyknutý. Aj keď na tom začiatku nemám ani vytunenú motorku, vlastne mám, ale nemám tam tie zbrane moje. Čiže to bude rovnaké, ale potom budem mať len kušu navyše. Čiže to bude ťažké a zároveň skill pointy si budem musieť vedieť dávať a všetko. Bude to ťažšie ako doteraz. Motorka je krásna. Wait, hold on, cut your engine. Shit, she's alive. Tá dostala šitón. Alvarez. Alvarez, hey. Alvarez. What happened here? I mean, who did this? Was it Rippers? No dobre. Teraz žrať nejdem, lebo za chvíľku je tu. Leon z Brawl Stars. Nice. Prisahám piču, že takú motorku, jak má tento typek vedľa mňa, mi teraz Peter ukazoval.
Že má jeho dedo takú. Brba, čo je brba? Nejako mi nefunguje nitro dobre. To vždy na začiatku. Aha, okej. Stopnem. Idem sa nažrať zatiaľ. Však čo budem? Mutnem sa. One eternity later. OK, ideme ďalej. Čo tu budem? Budem trochu jazdím. Dobre mi to ide. No dobre. Come on. Where the hell's he going? There isn't shit out of here but a bunch of freaks. Well, maybe I was wrong about him having a deal with Copeland. No, Leon's been fencing shit to Copeland for a long time. Finally caught up with him. Hey, wait. Hold up. Shit. All right, let me see. Wait. Here. Down this way. Tracks are fresh. So where the hell did you learn to track shit anyway? Used to go elk hunting with Yep. my old man when I was a kid. Ended up Nič také tracking shit zaujímavé for není. miles. Ale sa mi to nelúbi, mne zmizli hapečka. A tak to asi, pretože je to príbeh, no. Holy shit! Get down! Come on. You okay, brother? Yeah. Just a graze. Son of a bitch can't aim worth a damn. Son of a bitch. I'm fine, Booze. He must be heading down there toward the falls. He's losing a lot of blood. A čo to je dole? Jaká pekná horda. Let's go. Search him. Bleeding out. That's a hell of a way to go. It's slow. A lot of pain, but I suppose you know all about that. She was right still now. breathing when we found her, you piece of shit. I wasn't gonna waste a bullet, not on her. Hold on for a second now. Where's the stash, Leon? If you tell us, well, unlike you, I can promise you we'll make it quick. Don't look like you'd be suffering for too long. Leon, you got a little problem here. See, they can smell your blood from all the way down there. What do you suppose that feels like? Huh? Torn apart? Eaten alive? Guess he's gonna find out. Fuck you. Goodbye, Leon. No, wait, had it right? Here, take it. Where? In the cemetery. It's in the old cemetery. Thank you. No, you said. Do it. Don't leave me out here, man. Do it. Do it.
You goddamn liar! Do it. Tuck's gonna need something for the bounty. Jo. To sa tak robí, keď proste hantím týchto You did the right thing, bro. We don't want to leave anyone to the ľudí, freaks. alebo ako tak berem také dôkazy, no, tak to bola šiltovka. Ha. Hey, hold up. I want to search this camp, see if I can't find something to fix up this scratch. No, just gotta put there. Yeah, that ought to do it. Guess I Dobre, do deviny mám veľmi málo nábojov. time, so. To je na prd. Aha, tak nie je tady to. Oh, we were To going vždy hunting stratím. tonight. Take some bounties in to Tucker. Well, not if it's pissing down rain. Nah, man, we need the camp credits. Gotta stock up on supplies. Yeah, okay. I don't want to be out all night, though. Jesus, I gotta get in shape. See if there's anything we can salvage on Leon's bike. No. God damn. What? Son of a bitch. Guessing that's the fuel line, unless you just pissed yourself. Fuel pump. Leon. Yeah, shot out my damn fuel pump. Can we get anything off Leon's bike? Nah, it's done. Look, let's just go back to O'Leary Mountain. We'll head out in the morning, find some parts, and come back and get your bike. No. High Loot Indian. We just get it while we're out here. What? Well. Crazy Willie's isn't far from here. Let's just head over there. What are you thinking? We were going out hunting tonight anyway. Crazy Willie's is as good a place as any. Yeah, okay. Dobre. A tu už sa len vezem. Ha, Hey, what did Leon give you? Map of some mapu, kind. no. Tam Once potom we get my pôjdeme bike preto, back, let's head up to the cemetery, look around. čo Okay. od neho sme vlastne chceli. So tomorrow, get the drugs, take him to Tucker, collect on Leon's bounty. Then I say we head north. You think shit's any different up north? Don't matter, I think it'd do us good. Get the hell away from here. Moc nemám čo akože. Hold on, something's blocking the road. A tu hej. I saw a setup like this a couple days ago. A bunch of rippers blocked the road with an old truck. Come on, help me move it. Ready? Yep. Dobre. Push! Toto takto. Tak. No, tu ich proste dorežem. Got him! They got him! Now I got him! Come on. Dobre, tak poďme. We're almost there. Coming up on the old Nero checkpoint. We're almost there.
No, ďalší problém. Shit, how you want to do this? Loan me your shotgun. I'll walk point. Looks like that checkpoint had him backed up pretty good. Nebudem zapínať svetlo, keď mi svieti búzer. Be buried back with the goddamn Ja pioneers. budem tu. Yeah. Shit, look at them all. Bunch of goddamn dumbasses, the lot of them. What are they thinking? Hey, Mr. Fed, can we sit here and wait till the goddamn horde comes through and just kills us all? Bad way to go out, trapped in a shithole like this. Aha, tu je hniezdo. Smell that? Oh, Čo som vravel? There. Come on, let's go. Wait, hold up. How many Molotovs you got left back here? Let's hit it on the way back. Leave it. Yeah. Leaving my ass. Son of a bitch. You're hoping someone's home. Sounds like you got your wish. To je v pohode, keď mám brokovnicu. Tu mám dve rany a konec. Easy, čo hovorím. Hey, dig, Jason, bro. Ďalší mental breakdown. Dobre. You're gonna break my shotgun. Yeah. Okay. You're going up there Yep. again. What are you talking about? Goddamn refugee camp. You only act like this when you're thinking about going up there. Act like what? It's not your fault that she's dead. Drop it. If you'd gotten on that chopper with Sarah, all that would have changed is you'd be dead too. Just drop it. To je pravda. Teraz Boozer fakt povedal pravdu, ale... To by som mohol vypnúť. Nothing like scrap. Cut it out! Aha, tu nič, dobre. You're not getting your bike through there. Try that service tunnel. See if you can clear us Ale a path hej. from the other side. I got it. Just keep your headlight pointed that way. To pôjde. Tu veci poberem, Okay. lebo nikdy nevieš, čo sa môže stať. Tamto auto, čo bliká, tak má alarm, čiže keď toto auto do ňoho buchne, stane presne toto. I didn't plan on this, goddammit! Bože, to sú gebule. Milujem to. To som čo dokázal zase. Omylom. Yes. Lopak už si tu, alebo ako? Skúsim takto, nenapadne. Možno, že vyjde. Vyjde? Nevyšlo. To je blbosť. Almost out. Skúsim ho dorezať, čo si budem mať dobro kým
Aha. Dobre, to som nevedel, že ma dá na ranu. OK. To je v pohode. Ja len to som nepochopil. Dobre, kľud. Aha, ja mám tlmič. No tak ten sa do prdele hodiť bude. Dvoch? Aj to... Ty kokos, ja som poloboch. Tu som nedal. Kokso. Náboje treba, lebo tak... Zase niekedy mám tak dobrý aim, že... Sa nemusíme baviť, no. Dobre. Dobre, opak. Isto, hej. Potom si to pozri, mal by tam byť záznam. A ak nebude, no tak... Čo, ale nič také sa nestalo. Proste sme prešli a... Vlastne stalo. Čo už? To dáš. Yes. Dobre, zeberem, vyrobím, upálim a idem ďalej. Easy. A toto už sa s tým neserem, proste brokovnicu použijem. Oni môžu aj odtiaľ vybehnúť, to ma celkom znervozňuje. Tak. Asi už nejdu. I've been thinking about what you said about Ryan. North. Just saying. No, okay. You need to get away from here. Clear your head, you know? In the morning, let's turn in the bounties, and we'll hit the road. Hell yeah, brother. Now you're talking. Tu je menší problém. Ďalší. Shit. Place is crawling. Thinking, and I already know it's a bad idea. You just ride on through. You pull as many of them off as you can. And I go in through the back, down that hill, find the garage. Shit. All right, you just give me a few minutes to find the part that I need. You ride back, we ride the hell out. After I kill a few of the bastards. Swear to God, you got a death wish. Like I said, not tonight. Dobre. To bude trošku ťažšie pre mňa, pretože naposledy, keď som to hral, tak som mal aspoň tie skilly. Ako dovednostní body, no a teraz to nemám. Čiže taký freestyle skúsali. Jak tu umlatím nohou od židle. The way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me.
Čo znamená, prosím ťa, auf der Hede Blucht ein kleines Blumen Lane? To mi vysvetlí. Hajlúc Indián. A dobre. Go on. Get out of here, you little shits. No dobre, ovládam settingy celkom. Yeah, that's right. Stay up there. Dobre, už ma to prestáva baviť. Kľud. To čo tu? To deco. Čo by tebe preplo? On sa ne... Dobre, no. Dobre, tak som si minul náboje. A to je dobré. Ešte ich tu furt dosť. Sa bude dať takýmito partizanskými útokmi. Tak nebude. A nemám lekárničku. Nice. Ja ich povypínam takto a vybavené. Ukáž sa ti, dieťo blbé. No poď. Tak, dostal do gine. Ukáž, nemám molotov. Prčic. Hej, bísťu. Toho obídem. To sa dá. Ukáž, jak moc sa dá. Keď sa chce. Nemám ty vole tie veci, čo potrebujem na obvaz. Nemôžem už dostať hity. Lebo bude zle. Dobre. Vyrobím molotovy, upálim ich, to hniezdo. Hneď vedľa v kamióne tu je druhé. Použijem konečne brokovnicu. No poďte, špiny. Jak sa trafil? Blbosť úplná. Super, ja nemám na lekárničku. Tam je nejaká vec. Aha, palica, super. Fakt super. Tak to som mŕtvý asi, no. Tak. To už som mal toto. Čo je však? To tam není. Budem musieť ísť na stealth boj, pretože toto sa nedá. Málo nábojov a keď o mne vedia, tak to sa proste nedá. Tohto vypnem na ticho a tých zvyšných 10 netuším. Konečne mi niečo vyšlo tak, jak som plánoval. Čo mi chýba? Hadr, však tam boli. Ukáž. Tu musia byť nejaké handry. Lebo ja to chcem upaliť ešte to, čo je vedľa v kamióne. Tak není sú, no. Robím tak, že si tu nalákam po jednom s kameňom.
No, poď. To som... dobre. Tak ideme zábavnejšou cestou. No, preleste. Špiny akési. A čo, ty nepočuli? Však dobre, ja sa tiež sťažujem. Som čakal, že nie sú zase takí tupí. Strelím? Nie. To si aj tlmič dám preto. To tak to už nemá zmysel, to už dám tlmič dole. Obve si rovno hodím, čo sa tu budem. Tak, easy. Je to tam. Áno, už dávno som inak videl to, čo si tam napísal, Erika Song. Takže to som nemusel sa kvôli mne učiť slova. Tu budem malé prekvapko. Aha. Tak. Fajno. Akurát. Tu by mohli byť náboje, čo si pamätám. Tak niečo lepšie. Super, môžem dostať až jeden hit, možno dokonca aj 2. Tu vnútri je kopu veci, tak idem to čeknúť interiér. Tak. Taktické otvorenie dverov. Pane Bože. Dobre. Oni ma skoro nevidia, keď som takto skrčený, čiže pohodka. Toto si vypalím. Treba si zapáliť, no. Tak trošku vyššie mieriť. No poďte. Dostal, ale nedostal, alebo čo? Dobre, toto je reálne, že to musím už... Dobre. Mám na ďalší molotov, vypalím hneď v izbe vedľa asi. Ale tých neviem, jak dám dole. Možno, že pištolkou sa podarí. Skúsim ísť do trávy, to stihnem zabehnúť. No a, jaký taktický. Že bych sa na nich vysral? Oni už tam hniezdo nepostavia. Vypálené to je. Tak ideme ďalej. Čo si budem náboje míňať? Z jakého dôvoda? Tak ideme. Bejsbalku berem, to je lepšie. Keď damage má rovnaký. Toto si tiež zoberiem. Čo sa tu budem jedúvať. Obvazy mám dokonca 2. To môžem dostať aj viac ako jeden hit. Ideál. Čo tu bolo? Kvetinka, super. Jarná cibulka sa vždy hodí. Tu by mali byť, tu ich je kopa, ty vole. Tam je chyba handra, vecheť. Pane Bože. Dobre, zberateľský predmet, to som teraz potreboval, isto. Petrolové to mi je k hovnu, ale však zaberiem. Proste potrebujem, aj náboje sa hodia. Čo počujem? Aha, preto to. To by dávalo zmysel.
Pôjdem sa skovať? Dobre, takto som asi mŕtvy. To už je všetko? Tu už nie sú hniezda? Nice. To ma fakt nenajdu, hej? Tak toto, ak mi práve vyšlo, tak ma asi poranta. Dobre, to strieľať nebudem, ale tohto si tak... Koľko som skoro dosral. Not yet. Still gotta find a way into Willie's garage. Gotta be a fuel pump inside. Well, hurry your ass up. I rode past one of those, what the hell do you call them? The shit that Rippers put up. Sigils. Yeah. It means they're up here somewhere. Jo, toto je celkom tiež dôležitá vec. Reapery. To je tá sekta. Tu je len púlec jeden. To bude tiež sranda tam hore. S týmito posranými deťami. To je peklo. Dobre, aj keď tu môžem asi strieľať aj na hlas. Strieľať, dobre. Strieľať potichu neviem, či sa dá, ale tak ja budem strieľať na hlas. Dobrý som. Tak. Ale chodori ti, decko blbé. Dobre. Možno tu ešte bude zmrdov malých. Čo? Nice. Super. Čakaj, prečo sa dá ísť sem? Čo je tu hore? Okrem ničoho, tu je nič na druhu. To nepotrebujem. Čiže môžem ísť. Broka do ruky. Tu bude návšteva, ako inak. Ahoj. Bože, ja milujem deti. Okay, here we go. Reálne som myslel, že tí pulci budú ľahší, ale akože na zabitie, ale on je to najsilnejší enemak, zatiaľ ma to zabilo asi 3-krát. Reálne viac ako normálny zombik, to je divné. Oregon, aha, aho. Aho. Poberiem čo môžem. Všetko znárodním, však čo budem. Fuel pump. Let's go. Boozer, you there? I found the part. I'm heading out to the highway. Deep pot. Rippers! Rippers! Rippers. Tak Rippers. Dobre, tu už zombici nebudú, aj keby veľmi chcem, čiže pohodka. Tu už bude iná prestrelka, taká trošku náročnejšia trochu, lebo toto budú vlastne akoby, budú mať hápok viac ako zombici, iba že budú mať aj zbrane, čiže sranda. These tats are dead symbols of a dead man. Dead symbols of the lost. Get off me! Bitches! Biker Man! You must be brought low, Biker Man. For you are lost, and we are found. We will show you. You are not one of the found. You are the lost. Nice. Get low. Dobre, nechám ich tam chvíľu páliť. Potom si ich skúsim nejako nalákať, ak pôjdu. Tak nič, nevyšlo. Ani minule to nevyšlo, ani teraz. Neviem, čím to asi tak môže byť, no. Takže takto to nepôjde, dobre.
Dobre, už kľud. Jednému dám hlavu, to dokážem, ale... To som netrafil 3 hlavy. Tá posledná nebola hlava, ale však. Keď ju tak počítali, tak čo sa budem sťažovať. Ej, bisťu. Zle je. They were waiting for me or something. Fuck! I didn't see them and then they were on me. Okay. Leon, don't look at it. Goddamn, I'm serious. Don't look at it. My God! Don't look at it. Get on the bike. Oh, shit. Go, go. Dobre. A sme doma. Juchu. Hey, why don't you wait out here? Let me make sure it's all clear. Screw that. There's a bunk calling my name. All right, pretty much like we left it. What? Not like there's much to steal. Just gonna reintroduce myself. Oh, thank God. I'm gonna go out, find some shit for your arm to get my bike. You gonna be okay? Yeah. Good. Yeah. I'll head over Good. to that Nero checkpoint. Very They good. gotta have sterile bandages and Wait, painkillers. don't leave my bike there. No. I'm gonna be going out on foot while it's still light out. Hey, I've got some ammo if you need it. In the footlocker by the door. Thanks. Hey, don't take my shotgun. Boozer. All right. Here you go. Thanks, brother. Just feel kind of naked without it. Nice. Dobre, poberiem si veci, vypnem to a zajtra možno pokračujem. Trochu nabojov a tunak to je to defaultná, kušu si rovno dám. Do kuše je dobrá v tom, že sa nekupujú náboje, čiže proste tam si náboje vyrábam a je to tichá zbraň, čiže pokiaľ budem triafať hlavy, tak by nemal byť problém, no. Len to sa na mňa moc nehodí. Dobre, no tak asi s Bohom, no.